Resurto referendum. Su resurto de hoy ammosta da chi possa maggioria dei eligidorisi, custa è s'ora de su bonu sentidu, de donare rispostas arregionadas a preguntas simplisi, de abarrai attesu de ideologismu sena cumpridura. Lu scrissu presidente de sa regione Sardigna Francisco Pigliaru in su perfilu Facebook su, in merito a su resurto de su referendum a su pei Berrinas e che aiat annunziau su nou su. Unu referendum s'aiat depi indirettai a is chistionis, narat su governadori, intamisi chi noi, una maggioria de sustentadoris de su sissi, ha cercau de fai atteru, de si convinci chi via chistioni de scioperai, intre chini fiat in favori dei Berrinas e chini fiat contras. Fa Dio, narat, ca finas e chini ha votau nossi e chini non è manca andau a votai, non di bolint mancu intendi fueddai de Berrina noas. Desembarco di sterraus in Piscinnì. Funt i segi di sterraus irregularis de nazionalidade algerina e tunisina, lompius in sa costera sarda in sa plaggia de Piscinnì, custu mengianu faccio risotto. A dus attopiaiant mandau sa motovedetta CP 812 de s'Uffiziu Marittimu de Santu Antiogu e una pattuglia via terra che indidusat a recortus abettendide in cidu stramudai con unu postali a s'albergu in Squatu Morus in Casteddu. Spidali Santa Barbara, pili fuedda de scandulu. Un ospedale acabau de pagu de rinnovare, repartos arrangiaus a su mellus e in attuliu prenu, sconciaus e abbandonaus po favoressi giochitteddu de poderi, boghendindi lettus e attuli a su logu po favoressi gruppu privaus. Su de s'ospedale Santa Barbara est unu scandulu sena precedentis. Da discrittu custu mengianu su deputatu de Unidos Mauro Pili, pubblicende in su perfilu su is immaginis de sa contessida grai in sa sanidade igresienti. Ad ottentu prus de 6.000 oghiadas in una parighe oras. Appustisi di ai fatto una visita all'estra a sa struttura de Santa Barbara in Igresias, in cui aiant acabau pagora de da sbodiai a su centro traumatologico ortopedico. Su parlamentari in s'ora de sa visita, in s'intrada de s'ospidali, di s'avesau, ad attopiau finas e rappresentanti de su comitau in pari po sa saludi. Su presidente pari del Reale e sa vice sua, Rita Melisi, paris a su consiglieri comunali Luisu Biggio. Una struttura con reparto nous abbandonaus, sbodiaus e sena benitori. Su patrimonio immobiliare lasciau a sa vidade sena unu progetto aperu, chi no su dendibogai poderi a sa sanidade igresienti e a iscussorgia suas, ponci indirettai su poderi conca is areas fortis e conca is interessos, chi funti sempre prus de privaus in sa sanidade sarda. Nascidas in Sardigna. In su 1952 Donna Femina Sarda tenia 13,8 fillus, o c'annu passau 1,1, su peus dattu in sa scalera nazionali. In chistioni de fertilidade, is ultimus 60 annos sa Sardigna ha tentu unu sciaccu spantosu a sendi de su mellus a su peus resurtu in Italia. Funt i datus a su sa nascida e sa despopulada sparzinaus in s'ora de su de 13 congressus regionalis de Isacli in su seminariu arciobispali de Casteddu, chi ha ghettau agittoriu a su sa bisongiu de aggiudai ai famiglias. Su datu a su s'ispopolamento naturale è negativu. Su fenomeno ha pertoccau pro che totu i biddigeddas a desinternu chi funt isperdendi sì ponegi de su spopolamento e chi non ha risparmiau manco ai zittadi pro mannas. Sa politica e le istituzioni si depin pigai attu dei numerosos spantosos a su sa nascita e su spopolamento e di bodì su desafiu po unu benitori differenti de s'isula. Dannau su presidente dei Isacli Sardigna Fabio Meloni in s'ora de su congressu regionali in Casteddu. Tempus. In tammisi chi sa Sicilia s'approntat a bivi un anticipo dei stadi, sa Sardigna s'at deppe accontentai de di bellas, però con temperaturas chi funt tambeni de beranu, e con unu gelu unu pagu annappau. Sa cunfrima lompidi de is prebisuras po su tempus frunnias de s'Uffiziu Meteorologicu de s'Aeronautica Militari de 10º annu. Intre oi e crasi ad allompi su bentu estu chi ad attirai pro che atturu in costiera occidentali. In tammisi in Cabesusu ad assulai bentu solianu chi ad allompi finas a 35 km a s'ora. In di de grasis is temperatura prus arta sant essi intre 24 e 15 gradu medianus in totu s'isula. Su tempu bonu, sinnalant is espertus de s'aeronautica, ad aguantai finas a giovia 21 candu in Cabesusu duant poda contessi unas cantuz finadas.